Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koju dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. باوابونا جواکا دولت پارێز a کۆلەدار re ji vê prensîbê qutbûn û ji rêveketineke ciddî bû. Têkiliyeke xurt a pirsgirêka hawîrdor û ekolojîk bi pêkhatina vê civakê û destpêka şaristaniya re heye. Şaristaniya civaka Çînî civakeke bi xwezayê re li hev nake. Sedema bingehîn a vê rastiyê ew e ku civaka nû bi paradîgma û cîhana zîhnî ya kôledar a bi di şoreşeke re eleqedar e. Di civaka xweza de hemû endamên komê di tevahiya jiyanê de bi awayekî organîk cih digirin. Her kes ji dil û durust parçeyekî civakê ye. Hes û baweriyên wan hevparin. Têgînên xapandin û derewê hiç pêş neketine. Weke ku bi xwezayê re bi zimanê zarokan bipeyvin. Li gorî qanûnên civakê yên kirine dîn û exlaq, hukmkirina li xwezayê û xirab bikaranîn gunehekî herî mezin e. Yani tabû û xirabî ye. Di civaka devlet parêz a koledar de ev têgîştina bingehîn a exlaqî û dînî hatiye bero paş kirin. Ji bo meşruîyeta civakî bi qasî zorê hewceyî bi derewê ştê dîtin. Ji ber ku sîstema koledariyê bi tenê bi zorê nayê meşandin. Eger hûn civakê bi baweriyên xurt û bingehîn ve girê nedin, hûn nikarin sîstemê rêve bibin. Evvedîtinên bingehîn ên îdeolojîk ên rahîbên Sümer û Misyan ku tevahiya dîrokê û hêjî bandora xwe dewam dikin, di vê qonaxa dîrokî de derdikevin. Bi têgînên nû afirandin, şêwazê fikrê ya birêya mîtolojiyê hûnandin û ev yekkirin hîmekî bingehîn ji bo meşruîyeta sîstemê. Taybetiya bingehîn avan mîtolojiyan, yani mîtolojî bi zimanê Yunanî çîvanok û efsane, ew bû ku cîhana xwedayan a nû derxistibûn ser bûyerên xwezayê. Xwedayên destpêkê en, Enlil û Ra cîhana efendiyan yani ya Rebban pir bi hostayî mezin dikin û vedişêrin. Hukmdariya Çîna koledar a ava dibe bi xwedabûnê re di zik hevde mezin dibe. Efendiyên nû çawa bêyî bixebitin bi hukmdariyeke bêhemta li ser text û di qesran de xwediyê jiyanê ne, her wiha nîşaneyên wan ên xwedayî ku hatine hûnandin û biriqandin jî di ser hemû hêzên xwezayê re ne. Hakimiyeta civakî siya xwedaye ser hakimiyeta xwezayî. Li ser dînê ruhberiyê yê xwezayê, dînê xwedayan ên ferman dikin hatiye ferz kirin. Li cihê ku pêvajoyên xwezayî bi ruhan werin ravekirin, bi xwedayan tê ravekirin. Ev yek di zihniyetê de dibe guhertineke bingehîn. باور dikim tê fêm kirin ka çima ji vê pêvajoya re ne şoreş, di şoreş tê gotin. Ji ber ku di dîrokê de pêvajoya herî xeter û neyînî daye dest pê kirin. Pir girîng e em hinekî din hûr û kûr li ser mijar û dabaşê rawestin. Têgîştina xwezaya zindî li derdorên ilmî yên îro yek ji mijarên serekeye herî zêde tê guftûgo kirin. Wexta me fizîka kuantumê ravekiribû, em bi kurtî li ser vê yekê rawestiyabûn. Ya rastîn mîna ku di civaka xwezayî de nebe jî her hebûna xwezayî qanûnek xwe ya tevgerê û asta xwe ya maneyê heye. Ev têgîştin yek ji dîtinên herî şorijger tê qebûl kirin. Subjektîfa hebûna bûye maddî rêve dibe enerjiye. Enerjî maddeyeke rastî nîne, bi gotineke din ruhê maddeyê ye. Her roja diçe bi cureyên cihêreng ên enerjiyê di xwezayê de pencereyên pir nû têne vekirin.
وقتا تی گوتن و پاشروج ببه یا فیزیکا کوانتوم آ نانو تکنولوژی اف پیشکتن تی دست نشان کرن. ده انجام ده با آوه که جدا بجی شواز جواکا دستپیک به هریکینا خوزایی ره لحفکری به تیگیشتنه که راست جیان اکولوژیک اساس تگره. مروواتی جبر که جوه پرنسیب قطب و دور کت ایرو پرزگیره که هاویردور گیشتی آسته که خطر و تهلوکه. ده بنگه قطبون و دورکتنه ده جی ذهنیتا شهرستانی جواکا چینی و شواز هلبراندنوی هیه. به وی مجاره و نقطه دویمین گرینگ قطبونا تکیلیا دنابرا مجیه حسی و مجیه آنالیتیک دیه. وی قطبونه ریل بر خطر و جداهیه که مزن وکریه. مجیه حسی به همو روحبران رهگه. بگوتنه کدن ده همو پیواجوین خوزایی ده روشا خواسر آ سوبجکت روشا مجیه. مجیه حسی ده پیواجوی خوزایی یا تکامل بونا بر بجنس مروف ده هدی بر بمجیه آنالیتیک وده چه. د مجی انالیتیک ده هلبجارتم بلزه لورا قابلیتا و یا گوهرتنی خورته لیده همان دمیده آلیه و یجره درکتنیشی او چند خورته مجی حسی تاوی که باسیته بخواسریه که آجوین هندرین زلاله یعنی تی معنی و گوهرین رفلکسین بشرط برفلکسین بشرط جبو همبونه آجو ربازک باسیتن لی به استقرارن. برهم تجربهیم به 100,000 سالانه. لو ما به حسایی نخابن. تایبتی اکوان آدنجی اوه که به جیان را تیرا خوا تیکل دارن. لهمبری شرطین در و او هندر انجیان علاقدر دکن آنجی گفتکن یکسر راکسیون نشان دادن. لیو آلیه وان بلس پیشی لرولا وان آمجی آنالیتیک دگره. دیسا جبو جیان مجی اساس مجی حسیه. شیروه ناکه دده جین. شیروه چقاس پیش دکوه جره درکتن جی او چند زده دبه. مجی آنالیتیک به شیروه ری نو دده بر مجی حسی و شکل دده تفگراوی. او یک زده تر جبو جره مروف ای پیشکتی و سایه. جخوا شواز جیان جواکی یا جره انسان با آستا پیشکتنا مجی آنالیتیک را تکل داره. یه باوه که لزگین جواک پیش دبه مجی آنالیتیکه. لیجبر که جحسان به پاره وقتا سربست مینه خطره. به طایبتی مجی آنالیتیک پشتی که هینی چاندا شر و دستلاتی دبه پر خطرناک دبه. مجی آنالیتیک ام قال دکن دشرین امحای ین سردمانده با آوه که بالکش خو نشاندایه. جبر که وکه ماکینه که دخبته جحسن مینا ایشه ترسی و حسکرنه به پاره. به صدما سمپاتی و امپاتی ناسنا که تایبتی خواه امحاکر با آوه که پر خطرناک فرض که. برواجی ویه که دما به مجی حسی را لحفکری بخبته جبو پیکاتنا جواکن هری تیکوز این خودی قابلیتا آنالیزه که پایبر روله که دیار کردلیزه. د سردما جواکا دولت پارز آ کولدار ده او هر دو مجی شهودو و قطیانه. بلکه چی داستا هری جورده جمجی حسیه لسر جواکا خوزایی سرور بو و قطینه که مزند به و دشونه ده مجی چینک لسر هنر متینگری و زورداری دپونجه یکم جار دردکه پیشمه. او بویره که و بخور انجام خطرناک بینه. برهم پر زیده یک کولداریه کلسر برهم زیده جواکا نوروتیک بیکات جبو آوابونا وی چینه بو زمین مادی. تنه بریوه برنا هلبراندن دست داتینه سرپرانیا برهمان. پشتی وی که دورت آواکرنا ذهنیت آوان برهمان بپارزه. ده انجام لیگرینه ده خدای میتولوژیانو یم فرمان دکن در دکوین سردکا دیرو که. بیواجوه که خورد آمجی آنالیتیک دست بیدکه. مجارن هری زیده او مجیل سر سکنیه دیتنا رزگان جبو ریوه برنا عبدانه. ده همان دمه ده او رزق وکه فرمان خدای نامرن نشاندانه. جبر که او مجار ده دیروکا مروواتی ده جیهکی گرینگ دگره او دبه سدما مزناهی رحیبین سومر و مصره. مجیین وان انج جواک و جیانا خوزای قطبوی سیستم که مزن آمیتولوژیک آهوناندی آفراندیه.
جبو عبدام پی بدن باور کرن سیستما دبستان افسونکار پرستگه او پیکر آوا کرنه. دشونا دینن روح پارز انجواکا خوزایی ده که زرارا و نبون دینن خدا ین فرمان دکن آفراندن و ستو تواندن دائمی کرن. کتن جیهانا ترسه بلوواجی کرن و آنین زمان که چما حوجه ج خدایان بترسن و وقتا گه بدن خدایان و چاوا بین خلات کرن. اف خبات بنازنینی و هستاتی کرن. یکم جار اوتوپیای ناوروکا خوا جنت و جهنم ودیتن. یا اساس جچینا افندی نور سیستما ایدولوژیک دیاوا کرن جبو بوان را وره لحف کرن. شواز فکر میتولوژیکه او یک لگوری دمه لچیه یا راستین دین زندیته یعنی آنیمیزم و کوی و آزادی خوازه. دین نو یه بگرانی میتولوژیکه دین چینکیه و کوی تیده نینه دین کولتیه. جسدی ست ستوخوار کرنه ج خدایان ره یعنی افندیان ره فرماندکه. اف ذهنیت د دیروکا مرواتیه ده د شورشکه او پنگاوا هری مزن آمجی آنالیتیکه یا پیشکتنا مجی چینکه. ایدی دیروک ویجه هنر حقوق و پولیتیکا جنوب بمجی و چینته هوناندن. ام وی روشه با آوه که هری خورد و اورژین د میتولوژیان سومر و مصریان ده بینن. ایدولوژیا چینا متینگر آسینن. ایدولوژیا چینا متینگر آسینن.